Haya ni mambo 6 muhimu sana kwenye maisha ambayo usipotenga muda wako na usipo control ubongo wako kujifunza, basi maisha yatakufundisha. Kwa hiyo jifunze kabla maisha hayajakufundisha kwa nguvu na kwa uchungu. Namba 1, uvumilivu. Jifunze uvumilivu. Maisha yanatufundisha uvumilivu, mambo ya kila siku yanatufundisha uvumilivu. Maisha yakikufundisha uvumilivu yanakufundisha ni hard way, yanakufundisha kwenye maumivu makubwa sana. Jifunze wewe mwenyewe kujicontrol, jifunze kucontrol akili yako, ufahamu wako, moyo wako. Jifunze kucontrol namna ya kusubiri. Jua kuna wakati wa kukosa, kuna wakati wa kupata na kuna wakati wa kuvumilia. Usifanye maamuzi kwa hisia, usifanye maamuzi ukiwa na furaha sana, usifanye maamuzi ukiwa na uchungu, ukiwa na huzuni sana. Ukifanya maamuzi kwenye haya mambo mawili, ukiwa na furaha sana na ukiwa na huzuni sana, utaharibu. Kwa hiyo usipojifunza na usipojicontrol mwenyewe kufanya maamuzi wakati upo calm, maisha yatakufundisha. Namba 3, jukumu la maisha yako ni la kwako mwenyewe, sio la mtu. Jifunze kujijenga maisha yako kama watu wengine hawapo. Namba 4, everything is temporary. Kila kitu hapa duniani kinapita. Sisi binadamu tunapita na vitu vinapita. Hela zinapita, mali zinapita, furaha inapita. Kwa hiyo jifunze kuishi kwenye mazingira ambayo kitu ambacho unakitegemea hakipo. Namba 5, humbleness au tunaita unyenyekevu. Sio lazima kila mtu ajue status ya maisha yako, sio lazima kila mtu ajue umeachieve 1 2 3. Jifunze kwa hata kwenye mazingira ambayo yanakulazimu ku raise your ego. Jambo la 6, usiwe judgmental sana kwenye maisha ya watu. Just jifunze kufunga mdomo wako kwenye mambo ya au kwenye stories za maisha ya watu. Haya mambo usipojifunza, maisha yatakufundisha.